Umuvugo, umuntu n'undi. Mbyukanye inganzo nibaza rwose umubano tubana mbuto nke twera n'impamvu ya byose. Umuntu buntu, umuntu n'undi. Umuntu ukunda umuntu mubana bwacyo akakuburagiza. Umuntu uha byose akaguheta ibindi musabana yewe uti ku isi niyeje akakwanika. Uyu mujya inama mugahuza byose musangira byose umwe mudasigana wamurusha intambwe akaba undi. Umuntu ushaka ikibi utabona icyiza ngo ashime uzinzika icyiza agakwiza ikibi harya ngo muntu. Ese bantu mukunda byinshi munyuramo henshi muruhana agatotsi gatutiba mubano wose uticwe. Uyu mubana mu byiza. Uyu mwubakana byinshi uyu mukorera hamwe uyu muhuza intego ariko umunsi ukaba umwe. Ese muntu tugira ute? Muntu dukora iki? Muntu mbyumva nte? Muntu habura iki? Muntu nteye nte? Simvuge muntu ngo ntwarwe na GITO. Hariho n'undi ubarusha ibyuzo wuje ubumuntu. Akaba icyatwa akatwa mubahiza akabarugwira akagwiza ineza akaneza bose. Oya ntibikwiye. Muntu ubumuntu uhanga ubumuntu unogere muntu hagwira abantu. Hasibe NIMUGARI hasibe GITO dutsura umubano turabye urukundo duhumure neza.